ngasi phongkhiba tongan manipuri se phongsingdagi maruibi ipausing myamda thamjagi ahanbada college festival manungda thangna yanduna maheiloi hatkhre Karnataka gi Bengaluru da college festival amagi manungda miyoi kangbu ani gi marak thokiba ko thona bigi thawdo amada engineering maheiloi ama thangna yanduna hatkhre na police na ngasi phongdokre police official amana phongdokpagi matungina thawdo du ngarang numidang Reba University College ki festival manungda thokibani magna haiki kuthokna bagi thawdo adugi manungda miyoi kharana baskar zeti sai kungri thoi ko mahiru edu thangna yanki zeti college aduda mechanicals engineering samari suba sahi tamliba mahiru ni hainasu phongdokladuna official duna haiki ma khudak to hospital pukhalabasu lekana ngamdana siki official duna haiki thawdo aduga mari lainana makoina case ma lokale amadi thawdok tu sinari ba miyoi sing adugi khungkulli na ba honari haidi makasa tarak poina to pawmana Rajasthan ki accident amari seri amasokli Maharashtra gi Pali district truck amana tracker amada thomjin madagi miyoi mari sikre amasum atopa amana sokle haina police nang si phongdokre police official amana phongdokpagi matungina thawdo adu Pali district ki Somerpur police station gi manungsana leiba netra khun manat thokibani man haiki truck amana thomjin maduda tractor aduda tonglakpa miyoi mari kutak sibu loina amana sokhi laiki darba miyoi singadu ki maming Ranaram Hiraram Bharat amasum Sabaram kawi haina phongdokladuna man haiki asopadu Somerpur hospital pukre accident adugi matung truck adugi driver ma ki gari hondoklam laga sien khibaga loina haujuk ma ki khungul lina bo hotnari hainsu official duna phongdorakli amaromdana ahan boina nupi gi army officer manga artillery regiment commission tokre ahan boina Indian army nanga sinupi officer manga masigi artillery regiment commission tokre senai da leiba officers training academy OTA da makoi training mai pa loiraba matung nupi officer singadu regiment of artillery da join tokibani military gi pau matung ina regiment of artillery da join tokraba nupi officers singadu di lieutenants mehak saini lieutenant sakshi dupe lieutenants aditya dab lieutenants rekha singa amasum lieutenants ps modagivni Panbi Abdi say January the Chief of Army Staff General Manoj Pandey and nupi officers sing artillery units sing the commission taunabigi were lauthokibani matungda proposal asi government ayaba pikibani hanisu paus the makatana phungdorakli amarumdana Ukraine gi drone sing the Crimea landabada oil depot mai sakre Russia gi official Ukraine gi drone anina landabada Crimea oil depot ma mai sakre hanisu mapamadura Russia na hapo official amana thangzana mit report okre Ukraine gi makedigi counter offensive ama satarakpa yai haina Russia na sem saduna leiringai da peninsula adu Ukraine mathang satarakpa attack sing gi manungda maduna khwaidigi nawani Crimea da leiba port city Sevastopol gi governor oina Moscow na hakhiba Mikhail Razbozayevna oil depot mai sakpagi video amasum photo sing maki telegram sene na thagalaki man haki oil depot yeknabagi drone ani ne attack landaraki amasum oil tanker mari mai sakhi om suba drone ama Crimea gi atiyar kaphaiki atapa drone ama radio electronic upay sing sejinaduna deactivate tokhi Russia ni English sing ani ga kun ga mari te Ukraine gi Crimea bu Russia ra tilangi khongthang adu lonia daba ama oina malem gi leba ayam lawi Seolasida interview amad Ukraine gi president Volodymyr Zelensky na maki lebakna lakadaba counter offensive the Crimea peninsula amuhana lausinana bo honagani hainas phungdoki Russia na cruise missile kun hena amasum drone ani Ukraine kapsinduna yamdrabada mi kun go humdoi shikraba matung nongma leiraga Ukraine gi drone singna Crimea landarakibani sikhiba mi singadu ayamana central Ukraine gi Oman City the apartment building amada mishalani kapsila ko sikibani makoi manungda anga manga yawi haina Ukraine gi interior minister Ihor Klimikos na thangjan mit phungdoki haksang kungo humdoi gi manungda kungani thoi masakhang le amasum nupi amathiba phangdri haina sumo makhatana Klimikona phungdoki Russia gi force na ahing supa Ukraine drone season aduna landaki amasum Iran na saba masana pokhai jaba Sahid drone ani amasung reconnaissance drone ama thangjanu ke yukta pokhai ki hainasu Ukraine gi Air Force kamana phungdoki Razboyev na haiki oil depot mai sakhi badu mi sibana tragana sokpa mat yauki di amasung Sevastopol da thau supply tawda khurau thangbu leiroi
सिटी सिद सांग नाइना मरुओइना हंदक ड्रोन सिंग सिजनदुन अटैक तौदुन लाखली हिथांगफमदे अटैक तौनबा होनरंब यूक्रेन की सी ड्रोन अमा रशिया की मिलिट्री ना काफाइखे अमसुम अतोपा अमा पोखाइखेन सेओल असि हौगलकपदा रासबोयेपना फोंदोखि यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस स्पोकपर्सन एड्रेस यूसोपना थांजन नुमिता आरबीसी यूक्रेन न्यूज साइट हाइकि ऑयल डिपो मैसाखिबदु उमंदा अंगांग मा यावना मिसमसिंग हाटखिबगी आइना पीबा सेरांगनि रशिया की ब्लैक सी फ्लिप की थाव पुथ यावबा टेंग तरा हेना सेबास्टोपोल मांगता खनखि हाइना सुमांगना फोंदोखि अदुबो ड्रोन अटैक अदु यूक्रेन साथाबनि हाइना मांगना फोंदोखिबा लेति यूसोप अमसुम रासबोयेबना पनखिबा टेंगसिंगी मसिंग मानादे ममांगना क्रीमियर अटैक्सिंग तोखरबा मतुंग कीफना हंदकिसिसु फोंगना क्लेम तौरोय अदुमिनम लैबासिगी रशिया टारगेट अमा हेक्टदा खुलाई सिजननबगी हक लै हाइखेनसु पाउसिदा मखातानसु फोंदोरकली लोशिलकपोइना तो पाउखराना पाकिस्तान की पुलिस न पंजाब प्रोविंस के हानगी चीफ मिनिस्टर इलाही की मयुमना ऑपरेशन चथखरे पंजाब प्रोविंस के हानगी चीफ मिनिस्टर अमसुंग पाकिस्तान तेहरीक ई इंसाफ पार्टी की प्रेसिडेंट चौधरी परवेज इलाही की मथक्ता टेररिज्म की मराल सीदुना पाकिस्तान पुलिस न केस लौखटखरे अमसुंग मा फाबदा थिंगबगीदमा अतै मियोय कुनगा मंगा फाखरे इरान नुमित की अहिंग नोंगियायदा लाहौर पुलिस न ऑपरेशन मा चथखि मदुरा पुलिसमैन अमसुंग एंटी करप्शन पर्सनल संवारोमना इलाही बु करप्शन केस अमगा मरी लैनना फानाबा लाहौर लेब मयुमना संखि पुंग मंगारोम थीब हुंबगी थबक चथराबा मतुंग थांगजा नुमिकी अयुक अंगनबदा ऑपरेशन अदु लोइखि पुलिस फोर्स थोंद्रिङै चेनखिबदगी इलाहीबु पुलिसना फाबा ngamखिते स्वाइदि पुलिस नुंग अमसुम पेट्रोल सिजनदुन अटैक तौई हाइदुना पुलिसना इलाही अमसुम अतैमिय यंखैगी मथक्ता केस अमा लखले हाइनसु एंटी करप्शन इस्टाब्लिशमेंट की स्पोकपर्सन साहिदा कमलना फोंदोखि स्वाइदि मखोइगी मनुंगदगी कुनगा मंगा फाखे अमसुम कोर्ट अमदा पुथोखि कोर्ट मखोइ फिजिकल्स रिमांड तौखि हाइनसु स्पोकपर्सन फोंदोखि ऑपरेशन चदखिबा पुलिस कांगबु अदुना पीटीआई पंजाब प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की गुलाब एरिया मयुंगी मरुओइबा गेट थुगाइनबा अमद vehicle अमा सिजनखि अमसुम युम अदुदगी मियोय कुनगा मंगा अयामना माकी एम्प्लॉय सिंग फाखि कमलना फोंदोखिबगी मतुंगिना करप्शन की केस अमगा मरी लैनना इलाही फानप ऑपरेशन चथरे हाइरि केस अदुगा मरी लैनना इलाही की प्रोटेक्टिव बेल उतलब फावदा पुलिसना माकी मयुमदा ऑपरेशन चथखि हाइनसु माकी लीगल टीमना फोंदोखि स्वाइदि प्राइम मिनिस्टर फमदगी लखोखिबा अमसुम पीटीआई की चीफ इमरान खाना माकी पार्टी की प्रेसिडेंट की मयुमदा पुलिसना सतखिबा अटैक कया यानिंगदबा फोंदोखि हाइनसु पाउसिद मखातानसु फोंदोरकली अदुगा हौजिक कोइनदि म्याम पाउसु मतांगसे लुसिनजरगे अमसुम म्याम पुना अनौबा अपडेट ngamiनसि हाइनसु चैनल सिगी मेकेदिगी म्यांगि फमदा मखातानसु थमजरि।